En i kun suet kari Amerika ya kari Ukraine. Kibabun kiri pej perman bat ki khmat balorni jongi hakini kisngi. Bun ngilap penpai bej ya ki khmat jongi satang haki benta jongka Gaza. Hapdeng ka jingyale thma ki sipai Israel bat ki leno Hamas. Bat bun ngilaklet no ya ka jingya umsnam bat ka jing banben kari Rusia ya kari Ukraine kabalawan ra ya ka jingyap kabashir khai kibreu jong kari Ukraine bat khamtam ka jing hiran hakayo kakot namar ka jinglej herthma kari Rusia ya katei kari Ukraine bonsin habangi pej bat ngitip pej satang ya ka jingya umsam hapo ki benta jong ka Gaza pause kari Rusia kalanang sim kabu penban banang ter susu yaki benta jongkari Ukraine naba kibabun kiri jongka perthei menta kila kampai khmatno syaki benta jongka Gaza pause ka jingken turput jongkari Ukraine lengba uputin kalanang jor susu hakini kisngi uputin udang esim kabu penban hakini kisngi bat banyo kni no yaki benta jongkari Ukraine lano bat kumno ban pensotho ya uputin namar menhak kasngin kong nakal yang uputin ulah krensyai bat krensiat bakat baka jingtmo jongu kampat urlong dalai leiru unom pat sange ya katei katma kane kala ban pensai bet ba Ukraine bet ya ka jinglek hertma jongu ya kari Ukraine nakal yang presiden kari Ukraine kata Zelensky haba ai jingkren menen kasngi ula kren syai bat dalele kari Amerika kan i kunsuet ya kari jongu naba utip syai badai tang kari Amerika kabala ai jing yarap kabarar ba ban kersantiar yalet ma yaki sipai jongu watla kalong hakano kano ma kalenti unong aiktin kari Amerika kata Matthew Miller haba ai jingkren syakilat patai khobor uloong bakumba kari Amerika kalak kular bahkan i jendat ya kari Ukraine Henry kendang yaithe yakilat jingyarap syakari Ukraine nabangi tipsai bakari Ukraine kadon kampelat hakum kani kakep kaba menta kaipat kaba uputin unai daka jubab net daka kam halor kata ngin sayai ap kei kabami nang ne syakmat